Dobrodošli u meditaciju koja će vam pomoći da održite balans u prepunom gradskom prevozu. Duhovni balans, naravno, pošto vam je telesni balans nepotreban jer ste prijatno ušuškani u gužvi. Zauzmite pozu na izmenično frontalne egipatske figurine, stopala pod 90 stepeni u odnosu na telo, ruke blago raširene i glava pod 90 stepeni u suprotnu stranu od stopala. Naravno, možete da zauzmete i prirodniju pozu, ali onda znači da i nije gužva. Dišite u pravcu onog jedinog odškrinutog prozora i to u ritmu stajališta. Udahnite svaki put kada autobus kreće i do vas na trenutak dopre svež vazduh. Zatim držite dah do naredne stanice. Osvestite sada svaki deo tela. Levi taban, potkolnicu, koleno, nečije koleno uz njega, butinu i kuk, jednu šaku na njoj koja džepari ili vaćari, levu stranu trupa i desni lakat leve devojke nabijene u njega, cela desna strana. Sada prebacite pažnju na desnu stranu tela, desno stopalo na nečijem koferu, desno koleno naslonjeno na ledenu kesu iz koje mrda svež poluživi šaran, desnu ruku koja grli dve glave na svom putu do šipke, celu desnu stranu tela. Potpuno se prepustite novo otkrivenom biću čiji ste deo. Zatvorite oči i osjetite ljuljanje autobusa. Zamislite da ste u klubu i da se masa njiša u ritmu muzike. Odaberite jednu od barem 4 muzike koje do vas dopiru sa omladinskih otpanjenih slušalica. Ako osjetite telesno uzbuđenje zbog vrućine i dobrih vibracija, ne ustručavajte se da odreagujete. Pustite uzdah oduševljenja. Bravo! Osjetite kako vas masa dodatno kompresuje. Da bi u autobus ušlo još ljudi, to znači još novih, svežih energija za vaš kolektiv. Primite njihov dolazak sa radošću i pošaljite im ljubav da prestanu da se svađaju. Ne osuđujte nikog. Vi ste sada deo koncepta u kome se ljudi voze kao marva i budite zahvalni dokle god liče na ljude. Zahvalite univerzumu što u vašem autobusu nema kontrole. Naravno, osim one u vama. Osjetite pozitivan efekat vežbe. Potpuno ste se srodili sa svojim sugrađanima, suplementima, suživotinjama. Osjećate da biste tako zajedno sa njima mogli da odete i u rat, na radnu akciju, igranku ili na glasanje. Jedini izlazite iz autobusa sa osmehom. Zadržite taj osmeh do kraja dana i proverite da li vam je tu novčanik.